Badwam TV, Badwam Jumadie, Esso, Yada Sombre, no Adagia, would dear Maya, dear do sono, a Cassiano, dear Tojo Mubia, Ubetin in Ram, Russia, Beje, 4, Dom Kumana, dear Womu Free House, Hokra, a war, near Womu who say majority for a year, pray. Akwatia by election omu se ntwe nti wo mantena ho eno ne nsem ahodo bi na no pay ye de bro Adom TV Badwam kase share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV 2 ne kwa adomonline.com ensem yi ne nsem bebre ewo ho Majoy Trish natadi fefe ba kwi ene shemi midi afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsem ni nchemu etie Enra ekokuma wo mra shebedwa fie mu de wo ma antwen kura na wo sorry free house ho ni nyina ne say asamo aba abusua kura mese house no ayi nanso na dom dodo no ewo ho no no dwendwen by election ho se omhu no se anya no kwaso no amamre mu no wo mo atoto no ase emu nsem enie stage the walkout and the reason is very simple. We are extremely sad and disappointed. Very sad. By the very insensitive nature of the majority leader and leader of this parliament. The majority leader found today of all this to remind us of the very devastating news we had on the 7th of July. Why? Majority leader is already calling for an election. Parliament. Na enye ya abuapaye anase enye ya nimtia ena ye de abu speaker of parliament na eye ya rewo say ni abema ena skumi ewo ya na ehie ya parliament na edom kumano ba dani Esin chichina yankwaya by election ewo akwatia woka and the speaker of parliament kacha will say emra kwa mu ne mra hyehyeye mu no ewo say abusua no ebe parliament amane officially no mo be invite yes abrantie na yedey ewu esanse wo free abusua mu wo free wo yo bi de hye wo jaywe ene ma birth and death Registrar Samuel Adumboche say ene wonomo enya eye special papers noa yede printe sa enkrata no nti se de ho ekwatwe kakrenti na birth and death yentimi emprint bi no say wonomo enya enkrata 181,000 copies will be free ase ede edijuma. Oh, like me penitente ba say o ma she me bon dey mean to me enye enfa me pen enye dey me to me nti dey o ana o say 1 month ni say nti I say me twen 1 month na bank be boa enfa say yenya papers like say me nya ni tentema ke be boa me pa ba ha so ma she me 1 month dey I say papers na dey and I short nti a ni nyina nke ebe ba almost 1 month time nti ye twen opinion no ne da birth and deaths ano Samuel Adumboche e de atodwa se dwumako no enya ye enkrata wo mo e de printi eye birth and death wo mo certificate woni Adom News Central for atwetwe komo no wo chirema ende ya me no kase we have 181,000 copies ye didi ejuma no kre ye kwa ahohiahia mu kakra but sisi ya me kase the Ghana for enya ahotoso say sa ahohiahia na ye ko mu no ye free mu sisi ya mama all the regional registries 14 days say backlog na e wo no na no omomo moden na omunyin ho no me pese Ghana for enya arehemu say obi a waye ne certificate bia no ne nsabeka in the next 2 weeks obi an nsabeka ne de Winneba Divisional Police Commander no actually ni pensia bia yesusu se wo bu nkrofo efa eso ama wo mu ayebu wo hafa so mu be aduonum 954 so wo mu ensa tumi aka wo mu na ni nyina ne se
saa nipa ya omo so womo ne mpanifo a womo da independent distributor New Life Company adwuma na no nso womo boa eno so munsem eni. It's around 6:30. Any information them go be recruiting for work. Now, yes, you be ko. You two Nigerians, numbering about 15, and then Ghanaians totaling 54. By Okita brochure. What the man no I can a no what's a bra for recruitment. Location here opposite is it Baby Plaza, story building along the Accra Cape Coast Road. But some are victims, so we are going to screen them. Now ye who are a victim, who are connected, will commit offense and so. And I'm brand new will be the Nigeria full won't need documents, won't need resident permit, won't need work permit. Also, you know about immigration for no also ma embrace also when you have for the paper. Victims are women suni Adom News in Central for etwetwe nkomoyi women so den sem se etudwa. Enra evening time around 5 me free lectures na omuhia mo kwan so na omo dey cheat bi mami cheat no identify a company bi a omo modi and omo dey mami omo na ma wo so na me dey me insist say me from na omo mom jimi na ma nti anopai na omo frame njo frame me ka kire nse me lectures ko na so within 1 hour time nti me buy no na police for buy na omo dey bahasi. I saw their label, their job label, and then I called the number, and then they asked me to come today by 7:30. So I was there by 7:25, and then we started the meeting before the police came. Adehye ya womo ewo abochikrom ewo baabi ani anwa so bekwai wo Western North mantam nimu enene womo eso no office nipa bi etu anwa womo kwaye nimu ho no womo efudie mu ho ene womo tu anwa na wo se womo ajapade oni Adom TV kase edi nkomoyi koko okra eye abanya wo twa mu ma wo mu di aye nyina omu tugu mami ni ko kwase nimba wadua abriwa na otubia okonu no nya kakra etuni nyina to agu wansidi ya fama no adua banche kra oso ma mi tu banche na na emoye na nsa ya nso mete ya yesi ba bia mete ya ton me wa befo ho ya ton afuo no akura mete mo akura na hye ya tu meni nyina agu na mi bifo e se me bag na fumi saka me kwa wadi asase ya ton na mete ha ya dai. Assembly member wo empatemo Solomon Kansa enso e de atudwa se ho behia pa se mpenifo ebem. Otu wana mo eti ya no mi hu ye na mantrase me ne me committee chairman ene me mpanyimfo nyina ama MC aswate gina ha yani abrepa wo hwe me manfo danger maboya yesre se mpanyimfo na no mo mmerem ana oja hote yanka o mmerem nkofo di ni din edi nsamode nkofo di ni din pamo aye mo hampanyimfo mo ha disi a obia oto ani a nkofo so mo bag a mo ko mo krom no mo ja kro no ha na kurei obia kwa kro no ne dabia e wo henefa. Make say turenche mu aboafo a wo mo boa de hia won koto galamse nsuo mu achim wonchi no wo mo ahwehwe amanasi afi wo mo ahwese wo bia ni saa amana no a ebuto mu no emu timodwuma na asafache frem se aturenche biasi ewo asode so anafo eti memra in fact dimi kan bedu ano na ani enyan na wanjifo mamu ano nipa bebe 20 de no omugu nsuo no ma omo sechi eyibi ebitimi dwale ekoi mo na etimi dwale pie na ne onuma dwale ne de I think say say nsuo no fa no omu yi nipa 5 no mu yi no emu 2 our life by 3 de say omatimi afrim instantly nankasa no asem ni siye no wantifo ne bom ho modin eyi enipa makomako enan eye endro no instantly ya to nsafre na adbofo no endro obi ansi ha obi enu osi ha nti effort we di kan take na endro no wantifo ahodin de me woka ne se ya de na ntie bebele se wanti kro no yedin enye nanso nukure bi anim ye boye ho modin pa ye gi ahoho wo ye hoho na aba ha ye treat you better than Romanfo.
enti edin na edabonten beble se wanti yenye yekunipa ene saa niema no enye no kreda endro asem ni si ye no mo na abom ho modin se omo a omo dansum no omo yibi ama ibi nyankwa amo nso a omo ntimi anyankwa no yeyi wo no ma yedai omo firim enti enne ade chin yeyi ne ye yadwen se ye ba ye ho bia no de aka wo bia no ye bobo ye ho modin yeyi ni nyina yedai apie Adom TV Badwam kase na ugiso ehwe na rahosam na asi wo Sui electoral area was a yoso mensimo wo Western North na ni nyina no illegal mining pumping machine bia ayira ye hu wi akire ba ko aboba akutuo amoto no nanom siedo ofoforo nso aprapa ye mu eden Adom kase etosi omo akosesa nkrofo no mu yi adwuma wo nkunya ye galamsey omo akosesa omo nioma ene omo black omo gold no bi sa na terms omo use omo black omo akwakoje enti na wo se nipa na wo hwe ho no ye ha na fe na bode no na oni ho nti awiai anopa no a obi akwa ofom na se oba ba bi aboys no wo no na obebusabusa mu nti through that no according to boy ne se obebu ni tuo ye obebu ni tuo so ntumi monitor nti na se we pia we na otutuo no ball to otutuo no ball no ena ba kono so ogina chefe no pizarro no so ko masa asema mu ken wa tutuo no ampa no so to ba ko e de ball no ti oto ball no wie no mutu pragia no so mu dwane to mu dwane ya fa e kwan no so a omo etwaado e di wo mo chi no mu ja pragia no boys ni bi rashi e no mu ja pragia do mu ti ka wura nti pragia de boys ni de bai e no mo be hye no nti ye bai no boy na ogina ho afi ono ekire mu kire ye no saa na ono kai Ema ya wamoton bayire wo okanshi enene wamo bo MCE owo enkran abaso ne first lady Lodina Mahama afi nkramanta mi mo so afọ Linda obenewa oklu enimra shebedwani a wono ewo honomo wo buda wo mo asepa se nei enipa bi ana wo mo de be boss no ne niema bi asisi ba bi eni kwan se won de sie no abeyi wo nyina afiri ho Mayo ba ya no wo ma ya ne je papa efi se wo ba ya no wo se me ma me no mo me ma mu ba bi atena ampa so ma ya ba bi atena ama ya ni age ya de ni akwaso nyina ya ne je ne ho ya penasem efi se wo ya ni papa se ya no ne ya hia ya ne se wo be ba ni wo be tutu container na ma ya nti ya da mo ase ya tu frɛ omno so mo tie Yesu dika na to so biem ye gina ha ya da mayo ase ane ni mpefo nyina ase mefo nyina ya da mo ase ya da mo ase ampi ya da mo nyina ase na nansa ampi ya de akura ma ya ni gie o gina ya nwa kwapem no kuno na papa yi ntume Aguna Suedro District Police Commander She Ghetto Edu ama wachire enipa 9 wo Aguna West Mensin mo mfimfin mantemo Sa operation yi Aguna Suedro District Police Commander ASP Vida Yankee ene District Crime Officer ASP Erica Nab ya wonum nyina ewo Aguna West Mensin mu ewo mfimfin mantemu ena edi animu na eti eda so ene Operation Burn All Ghettos in Aguna West Municipality of the Central Region. ASP Vida Yankee ni amani boni enkomotwetwe mu obra one person obetwe ne egu kasafonyini so no ene wachire mu se dwuma wodi ye ne botaye pa ne se wobesi mabunu ho kwan se be ya wonnum enubone na bra wonum eye operation no ewieye no wachire enipa 9 ya na obaba ko ene mema miensa ene ka ho ya sisi wonum akwakodia police fo kukumu na nya no nko a emia bia ewo mpotemu honom besedu ya wosusu samanfo ahyiwi ewo honom no wose honom nyina maami edito kabiomufo ene mpanyinfo wakasa amanfo tie wonum ewo Aguna Suedro ekurodua ni mu se wontai a police fo achi se de be ya geto sa ewo mansini ni mu no wobetusu sa na wasei ni nyina ne kasa yemu no wode atuja se a police fo asinkete se wobesi enubone eho kwan ya waye krado so se wobeya dwumaden se de be ya nipa bonefo a wodi nipa bonefo sem ewo mansini mu honom no wobetu wonum nyina ase wabokoko se enya de se wobema kwan ama nananom ahemfo assembly members kabiomufo ene wobi a wo mpanyin di brebia ewo mansini mu honom no esi won kwan
se wonye wonum adwuma. Kwawu oda RC Basic School wakwawu West Mensimo po yemantemo enne ultramodern school canteen ene compound papa bi ene wonsa ken. Ye pese flowers, any trees, ena di ebaha na enkra no ebuto yem canteen on kotranwa no ni didia onim se eye baby pa a efin na de eni ho enti ne me se teacher for ene awofo ene nkwara ni na obia nya ne famudie na efin emma campusa ohine wo kwawu odan nana amache apa enso eda wona sipa ewo mo a wo mo ede bo school no asa canteen kama nso a omo yenuanu asidi abesi amaye nso ebetimi ahweso yie na atimi aboa ma nkyirima nyina anya so emfaso na ko dan manso yenka ehumom na de enuanu aye nso yentimi enya bi nka ho na kro no entumpon na eye yenuanu nso a eye we man no man nso ha ya hwehwe bibi ti say technical vocational eno nso won mo ayen na yensanka bi. Education Director Emma Kowu West enso din semse tudwa. Sesia no ade ba ko a eno de enkoma assemble no. Was our facility we assembly na nkesi a anka eye vie bebiri eye sika emu odu. Enti achechirefo omo problem kakra eye ekwan. Enti municipal assembly de besre wom. Se omonfo omani enhwe kwan no e ma se de atechirefo no ba ombetimi aye den atena na enkonko ba se obi beba na se de kwan eti abeka aye no ntino omna metina ni menya no so na Adom TV Badwam kase no yemfansi ha yeda semre ne adaje a wode maye wodoroma twen ye ne yemfa de obonkrata no ne Adom online stories no ntoaso yebasisia